dot mi nu lepa u le naw na da ha kapos ni longlom te in nan kut kanin tlai na nan dam chiao na mo ni hin January ni kul ni siri kum thong ni le kul li thong chim nak sham karak thok chang lai Chinland Council Shui Tu meeting a Chin Chawza Serna Kong Kho Khan Lai Rel Nak An Ngai Chinland Council Shui Tu na avoi ni nak meeting chu January kul langa in kul ruk tiang an tua I Chin Chawza Serna Kong he pe tlai in Kho Khan Lai Rel Nak An Ngai tia thong kan thai chu ton berua nak a chum Parliament of Chinland Government of Chinland le Supreme Court of Chinland Sernak ding cha a tim tua nak an ngai tia Chinland Council ni thong an chua chulong silo in Chinland Council avoi ni nak meeting tua nak ding kong he pe tlai in Kho Khan nak ngai asi bang in Chinland Council a lu ding in asok mi chungtel tharna kong le runven na kong zong chei mai nak an ngai tia Chinland Council ni an langter chap Chinland Council Shui Tu na avoi khat nak meeting chu kum thong ni lakul le thum December ni hlei khat a khan Chinlung khwa a an rak tua chu meeting a chun phung ser nak bechei nak le ukshroi nak ti mi tungtlang pathum ser na kong he pe tlai in Kho Khan Lai Rel Nak an rak ngai kum thong ni lakul le thum December ni li in nisri tiang Victoria Base a tua mi Chinland Council tonpup nak a Chinram phung shampi fe tar asi I Chinland Council zong phung ning in dir arak si Palawa pengchung phone line athi Rakhain Siam tlai AA ni anlak mi Chinram Palawa pengchung vialte chu January ni hlei sari thok in phone line anga ti lo tia khwami ni an chim Palawa a ummi ka chung khar ka pe tlai kho na lo nak asaw chang Palawa in azam ti thong chu ka thaina in ka ni pe tlai kho lo cha a khozai am phak ti mi le andir mun zaida alo ti mi ka thai khau ti na lo tia mun dang a ummi Palawa khwami pakhat ni achim Palawa khopi chung a January ni sha tiang long ka phone anga chun Palawa peng sami Shinlawa le Mezawa khwa na a chun January ni hlei sari tiang kha a hnu big phone anga asi tia khwami pakhat ni achim Palawa khwa chu AA Siam tlai January ni hlei li a khan arak lak I Palawa khwa ser siam than nak rian zong kan thok chang tia January kul langa a khan AA ni thong an then Thlathum hnu a mutupi a avoi khat nak big fachang a phan Fachang chok ok umlo in thlathum chung a chang mi mutupi khwa a fachang phur tu moto avoi khat nak big a phan tia thong kan thai Fachang tunzali rong a phur mi moto chu January kul langa a khan mutupi khwa a arak phan tia khwami pakhat ni achim Fachang tungzali rong a phur mi moto mutupi a arak phan Fachang angai lo mi chungkhar na cha a chun azari ko lai khopi ning in chok ok a chun kan iza lai lo adang fachang phur tu moto zong an rak phan ri lai an ti tia khwami pakhat ni achim Matupi a aphan mi fachang hi pareta tia an au mi asi I tun khat a chat ting khat le thongkul in chok asi Aluan chia thlathum rong in khan SAC ral kap ni matupi a moto lu le chwa an kham cha a khwami na aidin ti rol lei a harsat nak an rak tong ngai ngai Matupi khwa I byak nak le bu na le khwa nu khwa pa na ni SAC ral kap le Chin Riam tlai na sin in nol nak an tua hnu a atu bantuk in fachang phur tu moto arak phan kho hi asi tia thong kan thai